Kum ke jingai mensim mi ki khun samla kenthe bat cenderang ki badon sap hak jingi lekai weightlifting lene ke jingi kop Rahnar menta ke singi ke Meghalaya Invitation Weightlifting Tournament kebal peniat dak Bhoi Weightlifting Association hak ke jingi trilang bat ke jingi snok tilang jong ke Meghalaya Weightlifting Association kebon pedlong hak RC lenter kebal sedang nadu menta ke singi bat wan penkut pat lasai ke singi hak ne ke jingi lekai weightlifting hari Bhoi district lawan bani Shimbynta dag Samla nagih New Tylli district ki banapok ke jela Meghalaya Kajing lekai hai kesingi balasai kan sedang nodok ke por kharway bejaman step bat nagaliang jong ki Nongpoh jong ke Bhoi Weightlifting Association ka khot bat wer ye ki pai ba jong dong Bhoi brokawai bakinwan ban sakhi ye ne kajing kop Rahnar lasai kesingi hagini kesingi sedang kalau don ru kajing hikai na unong hikai Rahnar lane coach na gari Australia Robert Kabass kumno ban Rahnar kenang bakan mon ra ko dong jaman sau kum kijingai man sim miginong peniat ke Bhoi Weightlifting Association lawan ban peli perda da ke MDC jong kathan ke kong Rona khamdai ha ke jingi don lang jong presiden ke Meghalaya Weightlifting Association uba Donald Rombai presiden ke Bhoi Weightlifting Association uba Anthony Karnayor coach nari Australia Robert Kabass kinong Shimbynta berkiwai-kiwai
weightlifting dari game bahwa yang akan dah Bhoi bangga guna kemudian guna khubor dan itu yang sport itu murah kemudian kebetulan sampai kita di kenal oleh usaha internasional teknik nasional buat asam kita murah di asal tak baik dapat itu kemudian 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 jadi itu mahal Macam kau buat dia dengan mau kamtar lah boleh kemudian pada dengan aturan Bhoi Shillong Samla kamtar lah boleh kalau kemudian mereka nanti atau invest untuk cukup dengan yang mereka yang invest jumlah besar dari pihak coach nasional internasional dengan kementerian connectivity sistem pembangunan supply serta Kabass misalnya untuk kemudian ilakai nasional internasional bagi ilakai jumlah untuk Bhoi satu ekonomi event untuk developing kembali mulai Kabass di dunia di kalau dan siapa yang pasal mengenai konfidens kalau sebenarnya kamtar mulai dari komunitas sport talent memarah pensiun kita mulai market kemudian kita berjalan setelah kali dalam belum di China kita akan melakukan kaitan dengan pemuda dengan di Bhoi ini dapat berpikir dan potensi kita lagi lebih cepat bahwa bagaimana kita dapat bersikap beda kamtar mulai yang ada jumlah Bhoi Kabass ada foundation atau asal maka bila ini kecil ada apa Shillong kamu mungkin lihat bagaimana orang biasa ayah di coach asisten coach dan Israel và chỉ với Mỹ và về cái khubor I was one of the medical team press and all rural volunteers everyone from make this program successful today. So from our side, we are very happy that sport quality we can organize this program. Sport quality private event from Mumbai has provided one to us to host this event uplift the ability of this of the Bhoi and media. So we thank the sport quality private event and we also have a partnership with the Department of Social Welfare, the Bhoi, who have provided partnership to take care of our girls, especially girls and kids. Thank you for our Department of Social Welfare and also not to forget local holiday for this program and everyone who has followed this program we are thankful to them. Dan kembali kau berucap aku akan berkata banyak program ini dan mengenai coaching camp akan disebut dan serba dan coaching camp ini akan sngewbha ini sekarang bagi kami cisu yang memperlihatkan kami memperak itu kami bergerak memperak kawan semen dari apa dengan teknik kita nanti bisa dengan pilihan mungkin berarti pilihan dan game akan ada dan analo jagai nasional dan job dan game kumpulan seperti bagi bakari Bhoi dari kumpulan kami kerja ada weightlifting nomor 1 di media game di kumpulan berapa kelas media game di job satu itu satu simpel doa di ground nomor 1 lagi bersama yang distrik di tempat di bagi Trisham di ngade base di Kabass di kumpulan dari tindakan beberapa awal seperti lawan kiwi lagi Bhoi masih pada di komunitas anak siap berikau bisa diikutkan siapa di sedang menemukan dan nak di ban legal Shimbynta dan
kami bikin dengan kami riwayat kita berfungsi jom saya kami dan competition apa dan ikut pada jom bidang bagi sport dan diberi berkete bergerak kalau biji kita kaya bagi kita maka biji pada bergerak kita di tempat ini pada riwayat tentang mengajar buat biji kita kaya saya mesti bermanfaat kami biji kami yang berusaha dia Nongpoh berbaik kita ini pun kita ini pada mawati dan berjuang dengan Lympung Nongpoh dan lagi-lagi apa kami para Bhoi dan kami perlu kami lebih baik saya ini berani dia menlekai dia ketika ketika tadi seperti My name is Robert Kabass. I'm from Australia. I'm an Olympic silver medalist in weightlifting and twice gold medalist at the Commonwealth Games in weightlifting. I'm here for this invitational weightlifting tournament as part of a progressive development plan that we're putting in place for the sport of weightlifting in Meghalaya. We view this state as that has great potential for weightlifting, and this is one of those events that will help us firstly to give more practice for the lifters who are currently doing the sport, and also it gives us an idea to have a look at some of the new youngsters and see if there's any talent there that we can identify for future development. So you want me to say that? Yeah. So when we look at the general population in Meghalaya, they're particularly suited for weightlifting. They're not too tall, obviously, because the taller you are, the higher you have to lift the weights, but also they have, more importantly, explosive power and the right measurements, if you like, for weightlifting. So that's why we look at it as a future for the sport in this state. Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar drunyo. Pidon kam projector ban peni film. Ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi. Phun singi ni aiwai shapi. Pranyo laiway kendai ndruiway arnyo lai.